نداء الإسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yari na isab kami gumanap sin pangadjian limabay. Kaming pangadjian masi-masi kita niyo. Pangadjian bunga sin pag-iman. Dahil tak na tuod bunga sin pag-iman antara sing guru iwan sin murid. In guru iwan sin murid dahil nga panagnaan napapanjari sin Allah Ta'ala manusia dito na timagna in aun guru aun murid. Sambil nasadya paadlaw maabutin adlaw kiyamat. Mga kakasing sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindu sing guru pamurid niya in ayat palman sin Allah Ta'ala, Inna Allaha sa bunnal tuod imahasot si mahatinggi tunggal dah siya nagpapanjari singkatan pia panjari halangit iwan sin gumi. Singkatan pia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manunjuki tungod pa manusia in subay sila tuod manghimun nakon hakatunggal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpapanjari hakatan pia panjari damikyan subay sila magparat saya in Allah Ta'ala tunggal pagtagipunan. Yarzuqu man yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala magbabaya-baya sin riziki. Mana sin magbabaya-baya wala nagsali in taon. Sa hangan riziki aun dihil sin Allah Ta'ala wala in ipon niya pa karipadunya
inwayroon rijiki. Aun. Kawa aun na mataod, aun na sarang-sarang, aun na tiyo-tiyo. Na. Unin maksud sin rijiki yaddo, asbabu mahabbati. Mahinang sabab, sinhikala siya, sindihilan, iwan sin nagdihil. Di mahinang sabab, umastul indihilan, umastulin nagdihil. Suway siya mahinang sabab, lumasa, inang dihil, parihilan, kalasahan, sindihilan, inagdihil ka niya. Yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Magdihilin Allah Ta'ala rizki, pahisyusin kabayaan niya, rizki sa taod-taod. Dahil nga sabab yan, mga anak apo, kahakaratuod ang rizki. In rizki dihil kay mo, way makakawa. Alaw mo ayan ito na kiyawa. Kay mo rami siyan kiyawa. Papagbayaron da siya sinallahu ta'ala hadlaw ka na ka na. Dahil nga sabab yan, mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, yari kita niyo hajaman, tatandasan ka ito taniyo sinallahu ta'ala. Nasin tatandasan, pagganap karayawan. Apabila tiandas sinallahu ta'ala imbar iman, pagganap karayawan, dubul karayawan. Apabila tiandas sinallahu ta'ala imbukun bar iman, mulka ganapan mulka, ngi ganapan mangi. Dahil nga sabab yan, mga kakasi sinallahu ta'ala, in nikmat, in rizki dihil kato sinallahu ta'ala, mahinang sabab sinikapaglasa. Na, papatahan niyo imasa na to in rizki dihil sinallahu ta'ala, nahinang piagambulda. Magtaymanghud magambulda. Magtiyaon magambulda. Magpamili magambulda, hasabab sin rizki. Di mga tuan. Asbabul mahabbatullah. Sabab sinikalasa sinallahu ta'ala kaymo, damik yan ikalasa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, nalamat kialasahan na kau sinallahu ta'ala hangkan kau rihilan rizki. Hangkanin rizki yawn subay mo tuod usalon. Pakawayaan sintuhan, ay mo usala pakawayaan mo. In umbul hambuuk al-haqqu wal-adlu. Magad kau hakasabunnalan, iwan magad kau hakaadilan. Inta umala sa patuhan, kialasahan sintuhanin akaran niya kasabunnalan. Yan tunya ing kasabunnalan, dahil nga Tuhan, ing kabatalan, bukun din Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu wal-adl. Hakasabunnalan, iwan nakaadilan. Na, apabila indua ini, nahinang sabab, sin, napakay mo rizki pakabayaan sintuhan, iwan nahinang sabab, sinikapaglasa, inallahu subhanahu wa ta'ala, way mahunit kaniya, way mahunit kaniya, maluhay katantang. Dahil nga sabab yan, imbar iman, aming makada kasabunnalan, iwan na kaadilan, unimbiyay ta kanila sintuhan,
yuridullahu bikumul yusra. Kaluhayan, di siya kasigpitan na katan pakaradyaan niya. May tayad to. In siya naghinang, malasa siya nagpapiaghinangan niya. In piaghinangan niya, Tuhan niya Rabbul Alamin, kalasahan siya. Di magkarunahanin Tuhan karayawan kaniya. Kita niyo mga anak apo, magkarunahan karayawan, Paulahu subhanahu wa ta'ala. Kuno na to yan madawhat, suway na to, di butasan ing kasabunnalan iwan kaadilan. Nawang bukon na kaadilan, paganyaya. Bang bukon na kasabunnalan, na paghiluhala na. Pagputing na, pagkhayanat na. Dahil nga sa babiyad to, mga anak po, ayaw na to kalupahaning kisya sing kanabihan iwan karasulan, awla-awla na injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Bahita ka to taniyo, sin Sayyiduna Ali radiyallahu an, hawakto siya na marinta, hawakto siya in khalifa, in aginiya kato taniyo, ittabi'u hajal Qur'an, agaraniyo sadya, agarun na to sadya, imbeta sinallahu ta'ala alam sing Qur'an. Iwan, urulun na to sadya, impanghindo sinjunjungan, alayhi salatu wassalam. Nakaarad na kita niyo hamaluhay, hiig na kita niyo sinallahu ta'ala rin nga kahunitan. Ingkatan, pakaradyaan na to, di na to mapaluhay, wang bukon, aon di nga Tuhan. Di paluhayon ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang na to inrijiki, iyusal pamangi. Bang nato di usalon in rijiki yanug hara kato tanyo sinallahu ta'ala papagkasilasa hi usalon nato makada kasabunnalan iwan kaadilan way hirihil kato sinallahu subhanahu wa ta'ala kaluhay kahunit katantan. May ta kahunit sa satun ko siniblis. Aun saytan hakuha, aun saytan halawom. Di mura kaatuhan ng kita mo, di mura kaatuhan ng inula mo kita. Sa bangkaw ro na kabayaan sin Tuhan, kaya kayo mo rinjiki kabayaan sin Allah Ta'ala, Inna Allah ajizun hakim. Sa bunal to din Allah Ta'ala, ajiz, makna sin ajiz, di pagdawgon, mangdaraong. Imma na sin hakim, in hukuman sin Tuhan marayaw. Na pagka siya marayaw, iagad mo indayaw, in ikaw, kalasahan kau sin Tuhan. In rijiki dihil kay mo sin Allah Ta'ala, ganap manang ganap, indayaw, tamba manamba, in karayawan niya. Sabab yawn kay mo, in dua parakala, kaadilan, iwan, kasabudnalan. Amo yan mga anak apo, ing karunahan na to, hajaman na to. Rasul sallallahu alaihi wasallam, detaan kita yung hadis, den kana Aisha radiyallahu an, in ummat haulihan ini, sa taud-taud nikmat dihim. Pagkaon, pag-inom. Yari ha ummat haulihan, in sa taud-taud, ianug hara sin Allah Ta'ala karayawan kanila. Tumagawa Tuhan, wala nila piyakay pahikala sa kanila sin Tuhan, napakay sing kamatauran, pahika astul, pahika mulka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nila napakay hamakaagad sila kalasahan sila tin Tuhan, iwan makaagad sila hakasabunnalan, iwan nakaadilan.
Mga anak ka po, inji matuama sa nato ini tatandasan kato taniyo. Pila bulan na kita niyo tiandas. Sambil pabihaon, inagisim mga tao maingat maginang ubat. Day da kumalaw na mga 2 bulan da kumal. Aun na ubat. Tuan, inyad to ubat hinang sintao. Kayag sintao. Aun ubat din Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubat na to. Una yan, asbabul mahabba. Sabab sini kapag lasa, asalay kasi biyaon. Yadto aun na hospital. Positive. Virus corona. Di pabisitaw nin anak, di pabisitaw nin kampong. Imbay niya mura, liak daw, ro'y makabisita, sila sadyak. Salay kasi, mga anak ka po. Naununin hinangun. Yung pangasubo, problema ini at tawabukon. Wala nagparain tuhan problema pa manusia. Sa manusia in nag-create sin problema. Wa ma asabakum min musibatin in di matungkan yung musiba ang niuhinang dahin kaniyo pabima kasabat aydikum. Na. Yadto mga tuan. Sa nagtatakad, pila adlaw ra kumalaw na makauwi na. Na itong mo rawang pila taon na kumangkaw rin dunya. Bukod initong mo, dahil na kumalaw na, bukod na siya positive, negative corona na. Tuan, ayaw na to usalunin rijiki dihil kato tanyo sintuan, pa-negative, usalun na to pa-positive, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na to sadya usalun pa-kabayaan na to. Uno pembeta kato tanyo sin Sayyidu na Ali. Ayaw kamu maparintasin napsu niyo sa gawa. Kadto kamu papamarintasin Allah Ta'ala. Yan ang Quran niyo, yan hadis sin junjungan niyo alayhi salatu wassalam. Yan to mga tuan. Hikaruah. Inrijiki dihil kato tanyo sintuhan, bukun sababi paghiluhala, bukun sababi kapag maksiat sa asbabul mahabba, ini karwa, kapag lasa. As-sabru lillah. Intao yan masabar. Na, imasa na to ini magkakunahan sabar. Kung kauiyan simbakay mo laguo, ay mo na siya na laguo. Pag iyan kay mo laguo, long mo ni ikaw bimbalo. Nari ka mo maubos sa pagkuwanan. Maubusin o katantan, di na ka mo masulod. Nakawatuan sa balina. Maita. Wala ka umiyawa, iyang ka laguo. Siya ay miyawa, may ta siya mga laguo. Manipog-sipog hataw. So wala ka umiyawa, ikaw yung timaas. Undalil. Aw. Qala Allah Ta'ala, paman sintuhan sifat si mga bariman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Pabila in tawyaon, namisyarahan ka niya tawri mengat magtuhan, iniwisyaran niya amin, kasalamat ka niya, iwan ka niya. Nabang di na, ayaw na siya sumambag. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri palyakul khairan. Iniwisyaran niya pamarayaw. Bang way na ikawisyara man niya pamarayaw, pasara na siya maglatasim mangi, palyasmut hundong nakaw. Ay nakaw, amo yan, mga anak ka po. Sabalan mo. Dahil nga sababan, yung pagsabar, to imbulo niya, pamakong sinapang, to imbulo. Pasik mo makaminsan, to impulo. Gumawa.
tatasan mo, hindi akan kay mo sintuhan. Na, mga namis sara kay mo pamangi, ang namis sara yung kay mo pamangi, tauzahil, natupon siya, ay kau jumawab, di kau tupon. Ay kau tuod jumawab. Ininangon mo, bang kumabaya jumawab, humundong siya, singkabtangan. Bang di da, bisarahan na dyan marayaw. Bang di pa, ikaw yung humundong ka ari. Bang muhin ang imbihad turagbos, ikaw yung kalasahan sintuwa. Nahinang mo yung sabab, hikalasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak ka po, intatandasan. Sabalan mo yung kabayaan sintuhan. Dalawang mo, di kasambalan, but personality ko iniuno, nasarin na. Dakan kay mo sintuhan. Bang di na makatay si marayaw, magsusungin pagkasaitan niya. Sabi yung kanin saitan pilanunok, ikaw ninunok. Ikaw na yung tao marayaw. Patuhan. Nawang mo siya jawab, naong sinsaitan, na kadtoy, sungi, na. Sambil magambudan. Limayo na ka, oray nga kabayaan sintuhan, inridjiki dihil kay mo sintuhan, imata mo, impikilan mo, hipagtali mo panigatim. Long, mo di ba yung kabawas ko ka na yan to, sipukon ko isab siya. Di na. Ay mo na, halulaya yung problema, gumanap ka na isang problema. Insiyad to problema, inikaw ay problema, tampanin na imbaran mo rin nga problema. Naunin hinangon mo, as-sabru. Unin beta sinallahu ta'ala, pakatan kanabihan iwan sinummat niya, was-sabru jamil. Insabalan mo, amot tinikalingkat kayo mo. Palmanis da kulay yung pagkasabar. Nabangway kasabar, long mo takad ka mo ro. Kaukim basukan ko. Unimbeta ka to, pasyaburu jamil, bang mo piya kayong kasabar kabayaan sintuhan, wala na kaw imabjan kaniya, ikaw na inta umarayaw patuhan. Isimbiyataan sinallahu ta'ala sabrun jamil, ama sinabiullah Yusuf. Iwan sinabiullah Yusuf. Siyabalan nila naman, ingkatan, pangwan, pamangi kanila, hamahulihan sila yung piyataas sinallahu ta'ala. Sila impromote sintuhan diya dunya, sambil adlaw akhirat. Innang lagi-lagi kanila. Dahil nga sabab yan, paman sintuhan, pasabru jamil. Insiyabalan mo, doon kabayaan sintuhan, tiatasan mo hinang marayaw, tiatasan mo ray sabdi himinang simangi, siyabalan mo ray sab, tiatasan mo ray sab, uno'y pakadalan di matungkay mo, pabaran mo na sakit, paalta mo, paahli mo, o di matong problema. Way ikaw na misarahan mangi tudyo patuhan, way ikaw nagkomplain pabaran mo, uno na way di matuka ko ini, sa inaki mo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la hawla wa la quwwata illaan. Ganti anda sintuhan pamarayaw. Di kakabusanin Allah Ta'ala magdihil kay mo karayawan. Ampain ako, iwan sinsya, iwan singkamu, di na to kakausan dihilan karayawanin tao. Sambil halaw simbay na to, di na to kakausan. Yan. Amad to mga anak po. Ini karwa. Ini kato. At taubah. In alamat na pakay mo in rijiki pakabayaan sintuhan, in alamat kialasahan na kau sin Allah Ta'ala, ini kau yan si masanggup patuhan dumad daw. Si masanggup pasuara, si masanggup pahinang,
astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Yang sabab yan isyu si makatasbisin lapalin. Astaghfirullahal azim. Igon siya sintuhan nga kasusahan. Pakadtuon siya pagkakuyakan. Patauron sintuhan ng karayawan niya. Tampanan siya sin Allah Ta'ala ray nga katahan kapiririgluhan. Bayan mga tuhan. Napag kaulimingkod, wayron pahala. Magatud kaw sin katantan niya, lingkod na kaw manasbi, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu. Amo yan, mga anak po. At tauba. Imbar iman, sa rumadlaw nangangayo, kaampunan pa uno. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beta hadis, makapila siya ng kaadlaw. Makakapituan ni ng buhok. Makahanggato si ng buhok. May kanwero narusan niya. Yan po na sintuhan nindo sa niya nakaw na nakahuli ng kato taniyo. Pagtawbat, paglano. Hantara mo iwan sintuhan mo. Iwan, hantara mo iwan sin pagkahim. Sabi yan, yung pagtawbat, matao din kahalan. Matao din klase yung pagtawbat. Yung pagtawbat simbar iman, tawbatan nasuha. Ya ayyuhalladina amanu, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Mo yan mga tuwan. Tumiwan sinadlaw. Mahapon pamarun. In Umar ibn al-Khattab, bang umapon na pabiya sinsungun tayo ni. Manganal na siya. Uno in narusan niya papagkahin niya. Deng hamay na at pamahapunin. Uno in narusan niya patuhan niya. Ampas siya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Main kanin Umar kaya bay ta natausul ka. Maluhay hinangun sa wala na to hinang sa wala kita niyo nabiyaksa. Dahil nga sa babiyan, magkakunahan ni Mano siya, mabiyaksa siya hay ng marayaw. Apabila siya na hinang, nabiyaksa hinang marayaw, amurad ting kasuban niya. Dahil nga sa babiyan, aun mga sahabat, nangasubuha pagkahin nila sahabat na nawa ni Nabi. Yung pangasubo nila. Sali-sali sahabat, yung nangasubo pamuk sahabat. Sababi namuk senior sahabat. Inamuk sahabat siya sa lawin ingat niya ring hambu. Nung niya, mangasubo ako kayo mo. Unuin tanda bang tanda, unin alamat bang alamat, sintao, kaya lasahan na siya sintuhan. Unuin alamat, sintao, tiyayma na sintuhan yung pagtawbat niya. Ampay masana to ini, naubos na ako lang na nagsugsug tawbat. Ang po, taglimat pakilin na ka ako. Subhanallah. Kaya lang, kung ganing bukon pa, kilo lang nagkawa. Na. Unulong niya, intanda, bang tanda. Unuin alamat, bang alamat. Sin, tiyay makna, sin Allah Ta'ala, in pagtawbat niya. Tungo ka tuwan. Injawab ka niya, senior sahabat, nangasubo sahabat, junior, nangasubo pa senior. Bihani magpangasubo. Subay mga subo, hindi maingat ha. Tao maingat. Ampay biyahon, nangasubo rin maingat, impiyang masubuhan. Pas'alu ahla jikri.
pangasuhan niyo hatao maingat. Nalaw niya hikaisa, inalamat, kialasahan na kita sintuhan, ialamat, napakay tayo rijiki pakabayaan sintuhan. Hikaisa, halawat ad-din. Kaya naman na kau simpag-agama. Timari na kau hapag-agama. Intaw tuan, timari halo-halo. Misandan to nga do, madto pa aming paghalo-haloan nyo. Way bihalaw na yung katan, halo-halo. Nakaon ko na. Sa puti kalong na sinhalo-halo si mga yaw. Way bihan sarap. Aon long niya bibutang hababaw, aon bibutang hagitong, aon bibutang habuli, aon bibutang hakid. Nabuko na saan halo, butang na. Turayan tuan. Halawat ad-din. Mana sin halawa, malimu. Mana sin malimu, marayaw. Mana sin marayaw, tiyarihan na yung tao hapag-agama. Amuan tuan, yung kagunahan na to, bangkaw tiyarihan na, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, alamat in rijiki, napakay mo pakabayaan niya, alamat kalasahan kau, alamat tiyay main pagtawad. Unin luon sin halawat ad-din. Tiyarihan kau, haraakan sintuhan. Tiyagihan kau halapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimayaon, mapahala. Marayaw rin sin langit, iwan sin lupa, iwan sin luumni. Sabab, yaunin napi, iwan, isbat. Yaunin daakan, yaunin liakan. Sabihan, bang mukiatas bihanin ini? Tanda kumaan makhanggatos. Talaw nin saitan kay musimbuka. Bihaon tao intialaw ha saitan. Di makita buod. Di makita batu nagnanganga. Mga batlaw na. Ay ko. Ito siya mabuha kawawatan simbatu. Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala daitaan kita niyo tubu ilallah. Sanggup na kamu pa Tuhan. Magmalilla na kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paling katunin atay, paling katunin suara, paling katunin hinang, paling katunin kabuhi, dahon mabut pa kamatay. Di magkarunahan alta, di magkarunahan pagkao, di magkarunahan tao yung pagtawat. Bainaka wa bainallah. Antara mo, iwan sintuhan mo. Halaw mo sambahayang. Sambahayang mo sinadlaw. Sambahayang mo sindum. Pagtahadjud mo. Dum-dum au mimisita kay mo. Sa kalini ikaw natutug. Intaw mamisita ka niya, pila adlaw pa nagsasadya na. Nagsasadya siya rul. Unupin siya sadya. Nagsasadya balu-balu. Saraplong, napakaunong ta balu-balu. In Allah Ta'ala rumdum yung madumatungaon yung bisita pabay niya, in siya nahahalok. Tubayan, Tuhan. Pangayo ko pa, Tuhan. Kakuyagan sintuhanin malanu, inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul kalasahan sintuhanin tao halawang kasutsihan. Kalasahan sin Allah Ta'ala inipon niya halawang nangangayon. Yadto, positive na negative. Bangaong kalasahan awon, kastulan.
Yan, mga anak ka po. Na namanay ni ikaw, yaastulan ka. Sabihan, dia kita niyo magkasilasa. Apabilan ridjiki piyakay na to pakabayaan sintuhan, malasain ama anak, malasain anak hamaas. Di masya siya maas, bihaw matawd maas masya siya. Di ipatunsin anak, ipangilom ni. May balong ni maas, ni malukay pagkarew matay. Iapos na. Ay kawapuson, ibadat na kula. Paglumba-lumba kita niyo. Sebab biyata sin Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Yan Tuhan. Paglano. Nagtataka din Allah Ta'ala sin mahapon nakawakdo sa sin day nga may naat po no. Di niya paabot nindum. Ya simbihawon. Pagsadlob sugay din. Nagtataka. Pangayo ko Tuhan. Uning kasaan mo sa adlaw. Hasuwara mo. Hapangatod mo. Halawm sin atay mo. Suburan ko Allah. Ada kalakun suhum, narahon na ka pauno. Astagfirullahaladzim. Dahil nga sa babiyan, yung pagsadya na to sing kamatay, labi rin sa pagsadya sing pag-inom. Yung pag-inom ang makahatod ka to, yung pagkaon ang makahatod ka to, sa kawa tuwaning karayawan dahon patuan suway, tiap-tiap hang sulag magunot ato. Yan to mga tuwan. In sumunod, alamat. Biyata sin sahabat pamin. Yan to. As-sabatu ala ta'ati wal ibadah. Nalamat kaya lasahan na kau sintuhan, na tayo maing pagtawbat mo, napakay mo rijiki, pakabayaan sintuhan, tutug kau magtaat patuhan, iwang mag-ibadat patuhan, misandan na tuad tungki ni manusia, ang kahalan si manusia, di murairan, di dakaw tumangtang di nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sinji matuha masa na to. Tatanda-sanda kula. In makapas da rin di bariman. In bukon bariman. Nabiya sin sasakatan kiugdan sin alun. In bariman masasakatan di pagkugdanan sin uno. Sin alun sabab sasakatan hinabiyaw lanuin niya karan nila. Uningan sin sasakatan sinabiyaw lanu. Safinatun naja sa sasakatan ingkatan sumakat masalamat. Atay manghud na to bangsa manusia yod to taasan na to. Ingin lupaan dakat na. Yugdan na sila sin tubig deng harakat iwan tubig deng ha. Diba? Mga tuan. Bangaun kalamiti para tungun sin Allah Ta'ala patiap-tiap hula, patiap-tiap kauman, di kita manjari manghindo apa mangi kanila. Yung nakita luwa-luwa ni una. Para kala yawn sintuhan, aun signal biyay takato. Nauno, ipaparayaw. Tutug kau kabayaan sintuhan. Ngayon sila sambil wood butangan. Surayan Tuhan. Reconcile to dimbaran mo, hantara mo iwan sintuhan mo, iwan hantara mo iwan simpagkay mo. Indirihilan kay mo sintuhan. Ay mo tuod pakawayaan mo sa pakaya siya, pakawayaan sintuhan, sumanyang kau rin dia dunya, sumanyang kau paadlaw akhirat. As-sabatu ala ta'ah. Naunin ni katu. Pangilahan sing kialasahan na kau sintuhan, sin napakay mo nikmat sintuhan pakabayaan sintuhan at tawakkalu ala Allah. Di kau mangandul pabaran mo, di kau mangandul papagkahi mo, di kau mangandul pataud mo sa impiangandulan mo hisyo. Wa tawakkalu ala Allah.
Pangandul sadya kamu patuhan. Imana si mangandul, bugsoan ang kabuhi mo patuhan. Hinangun mo yung sara kabayaan patuhan, ang pamuhisang duli bugso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nabihad tindagbus, alamat in ikaw napakay mo yung rijiki pakabayaan sin Tuhan. Alamat in ikaw kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangilahan in ikaw natay may nun. Mga Tuhan. Nah. Uno pa. Ikatu. Adaul fara'id wan nawafil. Hikatunay mo ingkatan pardo kay mo sintuhan. Ingkatan iwajib kay mo sintuhan. Hikatunay mo kabayaan sintuhan. Dahil nga mga kalasahan sin Allah Ta'ala, ipon niya hikatunay ni impardo. Ipon niya hikatunay in wajib. Dahil nga mga kalasahan sin Tuhan, masuok ka niya, kaya tunay ni impardo, iwan hikatunay niya pa in sunnah. Ayaw natulog pasunin ni matini. Aun sabab. Aun mission, aun vision, kabayaan sin Tuhan ka ito. Uno, di kita niyo kahunitan diya dunya. Bang natuiha ka din niyo. Danan kita niyo ni kahunitan, naginang atulan kaniya-kaniya. Indagangan mo, misan tiyo-tiyo inuntong, papagbarakatun sin Tuhan. Na indagangan mo, misan mataw din untong, bang wala doon ng kabayaan sin Tuhan, siyusulang mong kabayaan sin Tuhan, matao din untong mo, sa matao din lugi mo pa uno. Dahil nga sabi yan, imbar iman, kad aflahal mu'minun. Di magkalugi nuno. Di magkalugi diha dunya, wang sila mag-business, di na malugi. Awla-awla na rin sila malugi hadlaw. Gana-gana. Sabab, kaya tunay nila impardo at wawajib, hatiranan kabayaan sin Tuhan, damik kiyan, bang nila'y katunay na impardo, hikatunay nila in sunnat, sabab aun sunnat, timatapil ha pardo. Alamat, inrijiki na pakay mo pakabayaan sin Tuhan. Alamat in ikaw, kialasahan kau, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amad to, mga anak ka po, na, kasambahayang sadya. Insambahayang dumo apatuhan. Insambahayang sumuk na patuhan. Astagfirullahaladzim. Uno insambahayang dumo apatuhan. Amin sambahayang tiunay mo kabayaan sintuhan. Uno insambahayang sumuk na. Amin sambahayang siyambahayang mo kabayaan mo. Daya'akallah kama daya'tani. Yang mo pagsabahayang ini, bang mangkaw nagkangi-ngi biasin, pag-ngi mo sinunoy. Aturayan to. Sabang mo piyalihala kau sin Allahu Ta'ala, biasin pagpalihala mo kako. Iayaran kau sin Allahu Ta'ala, biasin pag-ayad mo. Amo yan, mga anak ko. Na. Daul paraid, wan nawat. Ing kahinapusan, mataw din ni sabab miabot na yung wakto na to, ganapan na to dakuman ng pangadyan susungon, al-hidayah. Ikaw tuod mo ta sa pamando sin Tuhan, amo na yung pangayoon mo rum adlaw, hasambahayang paldo, iwan sambahayang sunat, ihdinas siratal mustaqim. Ittiba iagad mo, iktida singuran mo, hisiyo innabi mo. Sa baba mo at timbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, halapal taniw kalima, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Uwi na mo kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nah, hidayat. Di kita ni makahidayat pa isyusu tao. Nabi bitan sintuan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi may yasha. Di kau makapindah simpangatayan sintao, sumakawa magpindah isyura. Inamuuk, in ikaw yan makahidayat. Unin hidayat yan to, ta'lim, paghindo. Hinduan mo sadya. Inim mangi, inim marayaw. Ampay magpinda sinunuyad to, bukun kita. Ba't bang kita sa doon, likoton ta na magtuwi. Na, nga sabihan mga anak ka po, ayaw kita niyo maliso mga G. Yaon, yan na kaw nagkukulang-kulang, yan na kaw nag-inom-inom, nagkukupi-kupi haway, karungukan mo na, insuara hiya po mutuan, insuara hiya pa mutuan, insuara hiya pa mustad, dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, inluhay niya kaingatan mo na, uning daakan sin Tuhan, unin liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, inrijiki, yanog hara kato taniw sin Allah ta'ala, mapakay taniw hakabayaan sin Tuhan, bang nato napakay hakabayaan sin Tuhan, kalasahan kita niyo sin Allah ta'ala, bang kita niyo kialasahan sin Allah ta'ala, hitangkis kita niyo ring hamangi, pakadtuon kita niyo pamarayaw, bang kita niyo nakadto na pamarayaw, masub kita niyo hamarayaw, labi ring sinsub taniyo simpagkaon, iwan simpaginom. Narito na sadya, mga anak po, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq, was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faidin, wa an yaj'alana minal maqbulin fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن محمدا رسول